Vuga ngo gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Rero mwe mwagize neza ko mwaje gusenga. Icyo nagira ngo mbaganirize hano, Bibiliya yatubwiye ngo ari ahantu hamwe asenga. Yesu yari umunyamasengesho cyane pe, yarasenga. Hanyuma ari ahantu hamwe asenga, umwe wo mu bigishwa aramubwira ngo twigishe. Ubwo hano ikintu twakuramo si uko gusenga byigwa, gusenga birigwa. None niba byigwa twe tukaba tubikora tutarabyize, ubwo ntituzabikoreramo amakosa? Yani gusenga birigwa. Hanyuma twebwe dusenga nta wabitwigishije, ntituzava dusenga ibintu birimo amakosa. Ngiye kubabwira ibintu 10 bigaragaza ko twasobanukiwe gusenga nabi. Ngiye kubabwira ibintu 10 bigaragaza ko twasobanukiwe gusenga nabi. Icya mbere, abantu bamwe muri twe bumva gusenga nko kubura ukugira, kubera ko Imana ntisubiza. Mbabereye umunyakuri, Imana yagize neza irihisha. Iyo iza kujya nk'ahagaragara, bamwe bari kuyirega mu rukiko, kubera ko barasenze bategereza kwisubiza. Ariko mu by'ukuri yaremye amatwi nayo irumva, yaremye umunwa nayo iravuga, yaremye amaboko irakora. Ahubwo niba utekereza ko yatinze kugusubiza cyangwa se idasubiza, urebe niba waragiye gusenga cyangwa niba waragiye kuganya. Dukwiye gutandukanya kuganya no gusenga. Hari igihe umuntu agenda akaganya ariko akaba atasenze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubu nyine ndashaka kwihuta kubera ko zifite umwanya munini, mfite izindi nshingano ndi bukora. Ariko icyo nagira ngo mbabwire, uteze amatwi umuntu ari gusenga, ushobora kumenya niba ari kuganya cyangwa niba ari gusenga. Ushobora kumenya ubukure bwe bwo mu gakiza ukurikije umuntu ari gusenga. Ushobora kumenya ibyiringiro afite, ushobora kumenya n'agahinda gakabije afite, wamenya n'ibibazo afitanye n'umugabo n'umugore. Abadamu bo bari special. Uzi ko arega umugabo ku Mana kandi bicaranye. Yani abantu benshi bafashe Imana nk'aho idasubiza, ahubwo irasubiza, nuko utagiye gusenga, wagiye kuganya. Icya kabiri, abantu basenga kuko badafite ikindi bakora. Ngewe mu myaka maze nkijijwe, nagiye nsengana n'abantu benshi babona akazi ntituzongere kubabona. Noneho ukibaza, kandi ntabwo ari mwe gusa, n'abagiye muri ibyo bihugu byo hakurya hari akazi kenshi. Kubera ikirarane cy'inzara ahita akora utuzi 3. Kuri ngiye gukora ni ibintu byiza. Ariko niba kera waramara iminsi 3 mu cyumba usenga, basi ni wige gutwara imodoka usenga, wige kubaza usenga, ugende mu muhanda usenga. Uvuye hano kugera i Nyarugenge ni minota nka 20. Utangira isengesho hano wagera mu mujyi wafashijwe. Donc tugomba guhindura uburyo. Kare twe twamara iminsi 21 mu cyumba kuko ntitwari dufite ikindi dukora. Ariko muri iki gihe nyene ikiguzi cy'ubuzima gisaba gukora cyane, byibuze ni wige gukora usenga. Abantu rero benshi basenga mu gihe badafite icyo bakora. Iyo Imana isubije, ari Imana ntiyongera kubabona, n'urusengero ntigongera kubabona. Ibyo mvuze ubanza ari nge wabibonye ngenyene, mwebwe ntabwo murabibona. Ariko bamwe muri aba muri kumwe, ibyo byose dusenga Imana yumva. Nibasubizwa bagakomeza kuba mu nzu y'Imana no gukunda Imana no kuyikorera nk'uko byahoze, batarasubizwa, tuzamenya niba barasenga Imana koko. Icya gatatu, abantu bumva gusenga nko gucuruza n'Imana. Yani
bo bibwira ko imibyizi myinshi basenze ari izatuma basubizwa. Imana ntisubiza kubera ubwinshi bw'iminsi. Isubiza kuko igihe cyageze, isubiza kuko bifite inyungu, bifitiye inyungu, turaza kubigarukaho. Isubiza kubera ko yarangije kugutunganiriza kubana n'ibisubizo. Ariko kuyibwira ati ngewe nakubise 120, nasenze 40, nasenze, ibyo bintu bishobora kwemeza twebwe, ariko ku Mana ntiyemezwa n'iminsi. Ariko ubundi reka mbabaza, niba Esteri yarasenze iminsi 3 bigahagarika jenoside y'Abayahudi, wowe ukaba usenga 40 ntagiye n'ukiri ibicurane, ubwo se ikibazo kiri ku Mana cyangwa kiri kuri twe? Yani ntabwo bisubizwa n'imibyizi myinshi. Hari abantu bafite, okay, baza kubigarukaho. Abandi ngo ngeze ku bakane, n'abantu bajya kwiyahura mu masengesho kubera agahinda gakabije. Mu buhungiro nkunda kubabwira bw'ibikomere harimo n'amasengesho. Iyo umuntu abwiye Imana ngo Mana uransubiza cyangwa ndagwaha, ubwo umuntu aba avuze iki? Aba yiyahuye. Ntabwo Imana ari ikunda ko abantu bayiyahuraho. Reka mbaye nk'urugero mwakumva. Umuhungu n'umukobwa bari muri fiançailles, hanyuma umukobwa agahura n'imibabaro myinshi iwabo. Yahita abwira, ubwo wenda hasigaye nk'amezi 6 ngo ubukwe bube, yahita abwira umuhungu ngo kubera ko iwacu ntamerewe neza, reka nze twibanire. Ntabwo yaba yishingira, ntabwo byemewe. Ntabwo Imana ikunda abantu bayiyahuraho. Uzayisengeshwe n'uko uyikunda, ntuzayisengeshwe gusa n'ibibazo. Gusa no mu bibazo irasubiza, ariko ntabwo ukwiye gusenga Imana gusa kubera ko kwiyahuraho ntabwo ari byiza. Abandi ngo n'aba 5 basenga kubera akamenyero. Niba hari ikintu kimwe kibi Imana yanga, ni akamenyero. Ndabaha urugero. Abafarisayo 2 bagiye gusenga mu rusengero nk'uko mwaje gusenga. Umwe ahita abwira Imana yayihangaye cyane, aravuga ati ngewe simeze nk'uyu mutipe twazanye, ngewe niyiriza 2 mu cyumweru, ntanga 10 cy'imbwija na 10 na nyiragasogerereza, hanyuma ndi umuntu mwiza imbere n'inyuma. Wa wundi we ngo ntiyatinyuka no kureba mu maso y'Imana, ngo abwira Imana ngo ndi umunyabyaha, ndabyemera narabikoze, ariko imbabazi zawe. Wa muntu ni w'Imana yatsindishirijwe, niba atashe abonye. Dufite rero abantu basenga by'akamenyero, ku buryo ako kamenyero nyine ntabwo ari keza. Ikindi, hari abantu basenga kubera ubwibone. Ndi kubabwira ukuntu abantu basobanukiwe gusenga nabi. Abantu basenga kubera ubwibone. Twigeze gusengana n'abantu, noneho iyo hazaga kwigisha umugabo munini ungana nk'uko ungana, yahita avuga tumva uyu munsi turabwiriwe kabisa, ntaravuga ntituzi n'ibyo ari buvuge, gusa kubera byibushe kavuga turiya se yaherukamo. Kandi ico gihinda zari zarafatanye n'imigongo pe, twari dushonje biteye ubwoba. Amasengesho atuma ucira abandi imanza n'amasengesho yakuremeye ubwibone, nta kindi azakumarira. Iyo abaguze imodoka ahita yandikaho ngo biva mu gusenga. Mumbwize ukuri, basenga ingahe ngo bagure imodoka? Ubwo abaziguze nibo basenga cyane kuruta abandi. Hanyuma ubwo abatazigira ntabwo basenga. Ahubwo ikigaragaza ko Imana ikwishimira nuko ugura imodoka, agahita yandika ngo biva mu gusenga. Hanyuma ubundi bakavuga ngo utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba. Mumbwire umunzane Imana yapimisha, mwe muyapimisha ikiza, ku buryo wakumva ko gusenga ubikangisha abandi. Ni ubwibone gusa twakuye mu masengesho.
kera ndi umwana muto w'imyaka 10 nigeze gusenga amasengesho y'iminsi 3. Ayo masengesho yambereye ikigeragezo kuko narayasoje. Mwarimu yahaguruka kwigisha nkavuga ntubu aratwigisha ikatarasenga 3. Abaririmbyi baririmba nkaba mu mutima ndibwiye buriya bararirimba iki batarakora y'itatu. Ntazi ko abakoze 40, ntazi ko ari n'abarengeje 40 basenga. Dufite abantu gusenga byabaremeye ubwibone. Iyo avuga nyine avuga ikijwi gisaraye kugira ngo agaragaze ko ari umunyamwuka, afite ukuntu kandi ubwo ntazi ko de vocali iri gupfa. Kiriya kijwi gisaraye ari harapfa kandi mu nsimburangingo zihenze. Sinzi niba wabona n'ibisimbura hano. Ubwibone bukagaragaza ko ikijwi gisaraye kuvuga ukanga ari byo bigaragaza umwuka. Wapi n'ubwibone. Ntabwo Imana yumva abananutse kuruta ababyibushe, ntabwo yumva ababyibushe kuruta abananutse. Noneho bikaba akarusho iyo tuvuga ngo abadasengera aho dusengera, abo tudasengera mu cyumba kimwe, abadasenga nk'uko dusenga, bose tugaca imanza ko badakijijwe. Ibi byose ni ubwibone bwavuye mu masengesho. Hanyuma hari n'abasenga kubera ubuyobe. Numvise mu Rwanda abantu batikingiza na covid je ntibikingije. Hari abantu banze gufata irangamuntu, hari abantu batubaha idarapo ry'igihugu ngo kubera ari abanyamwuka. Akibaza ko itabatwaye mu ijuru kabagumiza mu gihugu cy'abandi. Yani hari abantu basenga kugeza ubwo bayoba bagakora ibihabanye Imana itubwira kubaha abayobozi b'igihugu. Hanyuma hari n'abasenga rero kubera ubwoba. Ibyo YouTube yavuze nibyo bibatwara mu masengesho. Turapfuye. Yani ntabwo batega amatwi Imana, ahubwo basenga kubera ubwoba. Reka mbabere umunyakuri. Ubu bazanye hariya scanner hariya mu muryango, isikana ubwoba, bakavuga ngo twese ducemo. Banza benshi yajwigira. Umuntu avuga ati buse nzababyara nzabagaburira iki? Ninde yakubwiye ko nabyara ahubwo? Ibyo biravuga umwana w'umukobwa utazi ko azanashaka. Ubu se ndiga nzabona akazi. None se kutarayarangiza ninde yakubwiye ko utazakabura? Wakagombye kuba usenga utekereza no kuzatanga akazi kuruta gusenga wumva ko uzajya no gusaba akazi. Ubwoba mufite n'ubwiki. Iyo Imana ikubwiye ngo baho, iba yateguye ibishimbo n'ibirayi uzajya, iba yateguye umutekano, iba yateguye ibindi byose. Iyo iguhaye impano y'ubuzima, iba yateguye n'ibindi ku ruhande. Iyo ifumba turi gifusi haza ukwifuza kw'ibiriho. Ubwoba mufite n'ubwiki. Byarenze ubwoba bw'ibiryo, ahubwo n'igihunyira cavuze nabi ubwo bakoroze. Yewe nagiye mu rusengero rumwe ndumigwa pe. aho